Ningi itone tofauti na nikiona kila mundu aina maoni kulingana na ciana icio cina Jane Muthoni. But let me ask you, murauga ni andu agima, andu mangituira matua. Lakini acha nikuulize, mundu ukinyitie miaka 30 niki areka rungu rwa muciari. Ako 30 years mwingine ako 28 years no mari rungu rwa muciari. Na ni watu wanawaka lakini hawezi jikalisha. Nemo cold war is real. Au watu they are coached. Hauro na mage ukira kwaria kamera ini ni uria merito they were coached ni ndogeji gwithia. Au watu hata uoga wako nayo. Mundu mugima hatatemeka ta mwanake alia. Afu mnataka kuniambia they have freedom. Acio ni kuro mareri uria magukira mauge. Hawana freedom yoyote. Mundu rokera kora lecture nyina ati wanaulizwa mama yako alikufanyia nini? Ati andu alire gwa shifo. One mwetu wohithitio maita maigana ni aciari inywe. Mnajua wengine wetu tumelala cell mara ngapi juu ya wazazi? Na that is not a reason ya kugate siezi ongea na yeye, siezi msamehea. Ule ugia kolio, shida iko ati he alinichapa juu ya kwenda town na kaninyima chakula. Are you even mad? Are you crazy? Sisi ulipigwa back then na nemi yakora hata back then. Some of us tunachapwa hadi tukiwa watu wazima. Mimi nimechapwa hata nikiwa college. Na that is not even an issue. Ona digiono ucio tari undu. Because we rugurwa muciari no uria ngienda nawe. Utachapo juu ndugikiathira kwene. Wagi maradumi ugaikare gwaku agikodora igwa to gwathu. Mundu wagi marathi ya kuikaria kuria tagwathu. Lakini wezi kuwa under the parent afu wabie kwalia wana. Afu taki kuambiwa just because though ni amugerire Kenya akimutwara maju na akimwira no communication na mkiongea na yeye mnarudi Kenya mkateseke. So you have to stay by his orders. No ginya augo umugeka auga mukire mugeni amwikire ni amwikire mnaamka mna dison mama yenu. Si ati hawajui Kenya wanafanya. No harweria mahulitwo ya heho. Ai that he has ona mukigane mundu fatie gwetwira matua bado akwanda muzazi even we orauga amera ukira imu. Afu sasa mama yao wa kambo is the worst. Ati mundu agokira gutwira kamera ine. Ati ne gwalia de bere ya Ngai. Tika kuigirira Ngai maundu ine mawainga. Uralia we bere ya Ngai na unajua tu ni upuzi unasema. Ciana icio tondu ni cia kwa ndaheirwo ni Ngai. Wahakite Murungu nake wamuthinjire ki agikuhe ciana ciari na nyina. Agitunya mutumia ungi we agikuhe ni uria we mwagiriru. Ciana icio ndaheirwo ni Ngai. Agikuhe ciaku ciagite agite kuwa ciaku cia mundu ungi niki twitikie ni aheanaga. Hapana, tigai gukuithagia Ngai ulimu. Mtu akubali wetikire uge ciana icio ne gukocho ikochirwo ni ithio ri ikuga ciana icio ni haro ya heho ihetwo na witikire waingirire kwene na mukihinyiririo ri ungi niguo wikare wega na mutia gutinda mukigirira Ngai mawana mamwe. Ngai akuheire na njira iriku agitunya mutumia ungi ciana mutumia utari na wathe mundu warerete ciana akimutunya because of you. Unajua watu venye wamepitishwa huku nje na wazazi. Niwe kule mundu thaici uri borithi kana mundu wohetwo njera ni undu wa muciari na no uigua makiari uguo rire urona njera ini citu kaigwa ni ndamuoheire Adam ready mzazi ni wangu nini. Unasikia watu wamefanywa stories huku nje. Kuna watu sahi ni maadisavu gukana aciari ni maundu maria mamagereirie. Kule mundu urogeirwo ciana ciake ni nyina ciothe igathira. Kuna mtu sahi hayuko kazi juu ya mama yake ama baba yake. Kule mundu thaici aturaga rentals na tigwa gwa katari juu ya mzazi tu. Lakini nyinyi mnataka kutuonyesha kuhurwo ni a big deal. Ati ulichapwa. That is a big deal. Ndugeriria maito mutaki kumuona. Are you doomed? Kai muigire ti Illuminati na mutiramenya are you under a cult? Na munatokezea kwa kamera. Ati ginyoro ya muciari ciuria hautare mwanako. Ati tiuliza kenye unataka kujua mzazi wako. Hata utaki kujua ati anapitia yapi jua uyuko na muri me cannot support. Here go tida mukiwe with the other side of the story as long as the parent is there. No ni kafa kaniro hoko na guako gushaniria ciana mundu ataciarite. Tondu sasa hapana tugije ati kuri umagana guciara ungi nake akoya kaheo ni Ngai. Mimi ndize Mungu akupe. And my dead body. Usholi modigegura tiniriza mwingine anasema alipewa na Mungu waliku gesiala simu zenu huyo bwana mko na yeye rudishia mwingine watoto wake kana mukireke communication yao mureke ciana cirugamie mureke ciana ikorwo na courage ikorwo na ile hard work inaonekana na mutingeje amana ciana cia mundu no heho ile amuhete ciana icio ihana ta slaves in that house tondu ciana icio itina freedom au watu hawana freedom musidanganye huko nje kuligana oria mararia acia ndo haro iria mahetwa ya heho kuona ndungiathimura
uko hawezi Ocio mama wa kambo niwe ugaga nĩatige gũtinda akĩigĩrĩra Ngai just because ũraina gospel wenda tutue ati ũrĩa ũraria nĩma ona arĩa moraganĩte mathiĩ igoti-inĩ na makoya Bible na makehĩta marauga na matiekire ũguo na nĩ maramenya they did that na marĩ na Bible na Quran. Wewe sasa unataka ciugo cia kanua itingĩigana kĩrĩa kĩrĩ ho nĩ atĩ waterethire ũkĩingĩra kĩhiko-inĩ kĩene ũragithia ciana ciene na nyina wao thayũ no rĩu wenda kwĩhithania na Ngai. We cannot buy that. Mimi hapo siwezi msupport. Ucio nĩ Lucifer. Hakuna kitu kama hiyo. Wahirwo ciana ciene atia. Na you are very comfortable kwa kamera ukisema Ngai agĩkũhe ciaku ciagĩte gũthiĩ no ngeneki. Ngai ũcio mũheani agatunyana gũkũ akaheana kũrĩa. Acha upuzi. Mauta mawĩra ma Wainganĩke in the name of God. Mundu nĩ arũgame harĩa harĩ hake. Wacha watoto waongee na mama yao. Waingocio uri guku mwana ahunjia makomithie roho cio andu gutunyana ciana ciene andu marikiumaga ona guciara ungi tondu ni amarora thikũ ithatũ inya igatuĩka ciake. It is not fair.